جه دنگ امریکا ل واشنطن پایتخت اف دمو همی دمنو باشه بینر هجا از صالح دمیجر خلک کنویا برنامه هفت رنگ جوارا پیشکش دکم کو هجمارک مجارین چاندی و هنری جه هر جهن کو کرد دمینن ودحوینه به هیویما کو بدل وبن ام جه استانبول و راپورتک دور پلاک انجی سیلین موزیک دست پی بکن لإسطنبول فستیوال حیشتمین پلاک انجی سیلین موزیک هات لدارخستن کتیدا پلاکین کردیجی هات نشاندان تشتی بالکش دوان پلاک یانجی سیلان ده او کو هر چندی او ایدی لگل تکنولوژیا نو ناگونجن لوان نرخخوا وندا نکریه پامنیر ما ایوب دمیر لوی فستیوالی بو او راپورت آماده کرد. استانبول جاری شاردریا Kadıköy و فستیوالا پلاکان یا هشتمین هاتل دارخستن. گل قیدین هرمی و بیانی لویدری هاتن دستنشان کرن و فروتن. دنوانان دا پلاکین کردی کو یک جوان لسروی به فرانسی جسترانین حسکرنی ین کردستانی موزیکا گلری نویسی بو بالا حسکر ین پلاکان کشان. پلاکا یکمین 144 سال بری لامریکای جعالی توماس ادیسون و هات ایجاد کرن لی پاشی بلاوی دنیای بو. د سالن 1900 دا لستانبول تومار کرنا پلاکان دست بکر و لوی دری یکمین پلاکا کردیجی د سالا 1965 دا لون کمپانیه یا دنگبیج محمود کزلکو به ناو جنبلی لوری درکتی بو. Türkçe plağımız Fransa'da basılmış. Ne yazık ki ev plaka meya Kurdi li Fransa'ya hatiye çap kirin. Mixabin di welatê me da demek dirêj stranê Kurdî qedexe bûn. Ji ber vî jî pirkên plak hatine çap kirin û ev jî hatine bervekirin û qedexe kirin. Ji ber vî jî plakên Kurdî ku di destê me danê pirê wan derî welat hatine çap kirin. Plakên şivanperver jî yek ji wan in. Di festivalê da ji Michael Jackson heta Barış Manço, ji Aynur Doğan heta Neşet Ertaş bi sedan plak hatin destnîşan kirin. Her heskiriyên plakan jî li gorî dilê xwe plak kirin. Küçük bir pick-up'ım var hani gene başlangıç seviyesine. Pick-up'ı min biçûk heye. Heya ji min te ez müzîka li ser plakan guhdar dikim. Di vê festîvalê de jî ez geriyam û min li gor dilê xwe plak dîtin. Ji ber vî jî pir kêfxweşim. Dema teknoloji peşket plak jî bûn CD. Li êdî CD jî kevin bûn. Ana derwan va platformên müzikê yên taybet dest pê kirin. Lê dîsa jî heskiriyên plakan xilas nabin. Bir yandan dijitalleşme tabii ki Teknoloji her çi qas pêş bikeve jî lê mirov bi şeklekî bi diroka xwe ve girêdayî ye. Îro li her derê pêkanê ku herkes xwe bi avayekî asayî bigihîne muzîkê. Li ev plak ji bo gelek û darvanan bêtir hê jî rakeştirke. Buya min teknolojî dijî dirok an jî geleriyê nîne. Teknoloji her çiqas pêş bikeve jî lê dîroka mirova her gav li ser mirov bandoreka nostaljîk vedide. Ana ev plakên ku li vê derê tên destnîşankirin jî wek ciyekî asarî ku dîrok tê da diherike li ser hestê müzîkjenan xwe diyar dike. Eyüp Demir, Dengê Amerika, İstanbul. لی باجر نیویورک و لی درجه 8 روزان فستیوال فیلم کردی هاته لدارخستن و تدا هجمارک فیلم کو برهمن هاتی پیشکش کردن بالا هزاران کشان ده در هنر حلیما اکتور که به فیلم خویا به ناو ازدا تبلیغ فستیوالی بو و به فیلم خدا رونیدا سر چیروکا خانمک ازدی که جه دست داعش رزگار بویا و لولات کندا دجی خانم ازدی چیروکا غمگین خو مالبات خو دین زمان جبوكو ام برفرهي لسر فيلم ازدا لسجل بقشتيجي لسجل سر فستيفالا فيلم كردي باخفن نها در هنر حليمة اكتورك بريا سكايب جي براغي بمرايا
دم باش حلیمه خانم نشاندان چیروک که وها لامریکایی پیام و ناسنامه که چه وارد گهین الگرده باش بله فستیوال نیویورک یعنی جبونا ما در خنر پر خوش بو و پشتی گوما ازدا شانی تماشاوان انجکر گلک خلقات نباما و مرا سر فیلم ما خبر دان مرا اشتغلین و گوتن واجب خو کو فیلم کی پر باش بو پر خوش بو و گلک خلقا جبونا گو ما فیلم کی حالو چکر جس باس کرنج مجبونا گو 10 سال سر قتلیام یزدیاد چو و جبوناوی کی پر مهم بو فیلم ما باشه یعنی فیلمکی وها لباجارکی امریکی ته نشاندان تدخص جه امریکیان را به تایبتی چه ببیجید به فیلمی؟ يعني الفيلم نج جبونا أمريكيا تاني هات بو تشيكرن بري مال كندا ما برودكسيونا ويكر و بسمج الكندا بو لما تقاست قوش خلق الجيهان الدنيا دا أف تشيروك بلاببي مال قالك فستيفال لألمانيا ما سيري الفستيفال نادا مال أمريكا دا الكندا دا لأمريكا لنيويورك فستيفال استان جبوناوي كي جي مال أمريكا شاني دا ليش غي بيجي وهكتي بيراوة بشتيغو شهر هناكي هندك بو دولة أمريكا دستخج شنغالك شان جروجافاك شان و كرد جرخي كيفاجي دايش هلشتن سر ويكي جي مجرخي كيفاجي متقاس كوان بيج نبي يعني ري اف جينوسايد شيبو اف قتليام شيبو اللي هي خلاص نبو هي خلكي كرد جناء زيدي ادبن في تراما دنا وهي ديبرسيون دنا والبا دولتي ام بيج وكا كندا وكا امريكا قالك جبا جن هي جي بترصا دايش جيانا خددو من وش سر ويكي جي دبي دي سالي كاري جبا دولتا وري جبونا كرمانجا هم روجا وهم البادة والتي وكا أمريكا. باشا عليمة خانم يعني أم ببيجن بشتي 10 سالان جي إيريشا داعش اللي دجي أم ببيجن إزديان تشيروكا كوها لفستيفالك أم ببيجن دربي ولات و تشتي بالكيش دفي أويدا يكو بهتر بالا من كشاندي أو بوكو نأوقاس بتايبتي ميديا أمريكي نحاضر بو لفي فستيفالي هون جوي تجربة خو تشاوت قرن سودي ورگرن يعني برسك بير باشا ما تخواست جو ببينن أمريكا أمريكا جي ببينن جبونا جو أفجروك جبونا ما كردان مهمن ل أف جماعة نادورن أم قالك باجرو غازانن يعني جيرانه ام بيجن جيرانه مدناوا يزيديان جيرانه منا ان خلكي غومبار ام دشغولن انجم حوالتيت كن يعني افجروك جما كرمانجا نادورن جبر ويكي جي ام بيجن غوميديا امريكا الوربانه مربانه جبونا غومو دنگيوا بلندر بكن دنگي كرمانجا بلندر بكن چيروكي كرمانجا بلندر بكن وي اليكاري كباشتر دابانما نهاد لجور تجربات لجور دانوستاندنا تقلك فستيفال دن داجي حرحال بشتار بويا يعني فستيفالك لأمريكا تشيبه ويا كدن وكوي لأوروبا تشيد بهتر نزيك بونا خلكي وان ولاتان كي جان بهتر جوابا نزيك دبي كي جان بهتر نزيكي تشيروكي دبي باواي كي امبيجن مروفي حتى باواي سياسي جي بله فیلم مال برلین جی بروجا مال نيويورك الشاني دا روجا بري برلين جي شاني دا يعني برلين 13-14 سالن با فستیوالات که نها امبیجن آلمانیا دیسا هامبورگ هیا او یک هری گونا فستیوالا کرمانجا هری گونا و ازدال و درجه شانی بدن و امبیجن نیویورک اف فستیوال یا 8 سال فستیوال تدا کرن لی گوت بیجت بیل اوروپا زیاده تر آن نیویورک دیسه یا نیویورک زیاده بون خلقی گوهات نو داری تزانی بگو خلق توازن ببینم واجروکا
ببحثين وسر بالسينما وببينن جوية كي بخل كي نيويورك بهتر بعشق وبهتر كلاجش بون بهتر خددانا بيش لديس الأوروبا يجي فestival كرديتين تشيكرن واوجي قالك يا باش نبيجن جبونا جو خلكي كرد بي انجي أوروبا بي ون با فestival ام دبينن جو خلك هدي دنگي كل ما جات فازي جو بكي جروكا و دنگي وابكي بله حلیمه خانم لگور نرینا تا وکو در هنرکی تو دبیجی سینما یعنی جی ام ببیجن چکرنا فیلمان کارن چه نامیان یعنی جی چه تشتان پیک بینن کو سیاست کو کسندن نکارن یعنی جی دستلات نکارن پیک بینن يعني انها ام سربي من الفستيفال دجم اشتغلين بقالك خلكارم درخنا راه اشتغلين ام تمام تماشوبانا راه اشتغلي مد ديس اف سوال ديس دركت يعني اقوم ميديا هندي امريكا الهوليوود دميزين انجي اميجن يل اوروبا يقو نكر مانج من درخنا راه تشيروكي كل مانجا بحث تكن بهتر كرمانج اف امبيجن اناف شردنا و امبيجن اف نورمالش بونا كرمانجا جوين كشتنو اناف شرده بنو قاتل يعملوا ببي يعني كنت استريت فكرت ببقي جيان وكرمان جا حميت سر قاتل يام وحميت سر مرينيرو حميت سر شريلي افنا راستا وج باتشيروكي جو ميج مثلا بتشيروكا خو مثلا بسيمرا ما تشكري ما بهتر تخاص جو فيرا خدي ببينن يعني كرمانج بلي الشر خلاص نابي وام زانن تشماشر الكردستاني خلاص نابي اللي ام توازن جو بهترم تشيروكي خلكي جو بن فيش ريده تشاوا جيانا خد دومر ما تخاص جو ما بين بيش ام توازن جو بيجن بي يعني بلي كرمانج ناف شردتين للشري بهتر جيانا كواجب خوهايا ام بيجن ديكا جوانا سيزار وهنا وانها يعني الرخي بلي ميزنت حلاقه بشر جنينه بشتغو دايشه هاتور شيء شر كد وجيانا ويحميل كردستان خلاص ونها دولتك وكا قنادا بيجن ديسة خوازيغو خبدي جيانا ديسة خوازيغو نهي لغو غو بن فيدستيه دا جيانا خبدو ميلي بهتر كنترولا جيانا خبكي بن دستي خد وكا جنك جوانا كرمانجا ايزيدي اما تخواز كون بچي كي فاتش روكا بيجن بلي كرمانج بن شريدة دتشن لي بجوي بهتر تشيروكي واجب هنا ام بيجن الشهر الزانا ام بيجن ولات باريزن ام بيجن يعني جياني ام بيجن وكا جنك مالا بيجنك دجدر وگو برخبات بما تخاصكم واتش روكا وابين بيش باشه تو وکو در هنرك فیلمان یعنی تو کاری گاوک وها باوی جیته تفکریه تهزر کریه کو تروجه که فیلم که چکی کو تدا نشر هبه نه ظلم و زور هبه نه ام بيجن تشتين کوها اوای کی روجانه یعنی دجیانا کردان در کون پیش وقت یعنی زمان یعنی تچروکه که نورمال چکی وکو هر امریکیه کی وک هر کسی کی اروپی چروکه که گریدای حس کرنه به تشتکی جواکی نورمال به تفکری تشتکی وهاب کی بلي نها از نزانم پروژه نم وسانین نه از جیبم از زانم در خنره گلک باشی هری باش هن ناف کردانه نه از جیبم از زانم روزه کی یکی فیلم کی گلکی باش سر حزب سر خبات کی به سر چروک جن کی به و یک گو ام بیجن گو امجی بیجن به بله ام جانا مشر به نشر تنه جوی بهتره جی گم حمیب چکی هندکی جیانا خدوی چروک ده بین ازانم یکی کرمان یک کرمانج و ویچروکه روزه کی بيجي از نه از جیبم هنکدی و دست بکن ام جیبه وینه که داویل شر و کشتن و ظلم و زوره لهر درکه به ام سپاسیاتت کنم مجار دریجه دمامکی ما حالیما اکتر که در هنرا کرد ج باجار پراگ مرابوی گلک سپاس بودم ماته گلک سپاس لباشر آمده هنرمند بستمی ایی کلو پلن آویتی برهف دکه و برهمن هنری جوان دا آفرینه و دوان دمن داویدا به وان کلو پلان پیشانگهک بناو انتروپوسن لدارخست او دخوازه باندورا خرابا مروان لسرجینگه نشان بده
پامنێرە مەخەجیجان فارقین لە پێشانگەها وی بوو ئەv راپۆرت ئامادە کرد. هنرمند بستامه ای به برهمین خواهد خوازه بالی بکشنه زیان مروان آل سرخوازای و سردمه. جبوه جبناو آنتروپوسن پیشنگهی کی وکر. برهمین و پیشنگهی مزد آن کلوپرین آبیتی هاتنه چکرن. تگاه آنتروپوسن یک جپناسه کرنا سردم دیروکی آ شورشا صنایع کو دسپیکا سردست مروواهی آل سر جهانه. گلو هنرمند شما پیشنگاه خواه و ها بناف کریه. جبر که او زازای و نکاره خو بکرمانجی باش ifade بکه خواه سب ترکی برسف بده. به دست نشان کر هم ارمانجا پیشنگه هم حزرا پاشخاناوی تکچونا اکوسیستم شخورا کریه درد. لخوازه بوان بر همانجی بالی بده زیانا لسر خوازای آکو به دست مروان هاتیه چکرن. Bu çağın atıklarını Çopinko 6 sal beri min berev kirine hene. Dema derketim meşi an çum seyrangehek. Ko min erdê çopek didît weka hesin dar û naylon. Min wan berev dikir. Ji ber ku ew tişt bi destê mirovan hatbûn avêtin. Yani tiştê ku min adis dikirin min wan berev dikir. O bi rêya hunerê min xwest vê gendeliyê li riyê mirovan bixim. Dixwazim bêjim belê ev çop ê me ne. Divê em vê kêmasiyah bivînin. ای باورد که سردم آنتروپوسن بریا شورش صنایع ده سردم قشای ده دست بکریه. هجای گوتنه که شورش صنایع لطکه هر بلند آ سردم آنتروپوسنه. هم آفراندن بر همان زیده بو هم جی مزاقت آن تشتی آویتی. بستامی ای ده بجه اب جبو سردم که پرسکریکا قریجبون خوزای دست بکه. او دخوازه تشتین آویتی ای که خوزای قریج دکن برای هنر وان بگوهره و بفورمانو پیامک بده. bu atıklar hem Dixwazim bêjim belê ev çop ê me ne. Divê em vê kêmasiyah bivînin. هنرمند کرد بستامی ای بریا آمده و پیشنگهی لستانبول و انقره جی لدار خست بو و گوت دخوازه پیشنگه ببه الهام جبوی پرست نخوزای. خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد. بیان محمود خوندکاره که کوبانیا 18 سالیه که خودی بهره که بالکشه او به تلفن خو شیوکاری دکه ونین دیجیتال چه دکه و دفروشه و په خرجی خو دردخه د وی راپورته دا رضوان بیزار رونی د سر بهره بیانی تنه به تلفن و تلین خو ونین دیجیتال چه دکه و بفروتن وان بارکی لسر مل خودی خو راتکه و خرجی خو و یه خواندن خو پیدا دکه بیان محمود و د پولا دویم آبش زمان انگلیزی لپیمانگاه کوبانی دخونه دبیجه جدام مهکه و دست به وی کاری کریه و داخواست جاری جوانن جیته کرن کوینه وان و این کسو ناس وان چه بکه لو حتى ديجيتال يعني حتى قدامه تنا فروتان بالمبلغ كي عندك اللي ديسوجي استخدم انه بورس بك بكم صار خديخه يعني مثلا لو حط تشتي هنا كاسكيبي لو حان رسم بك معدة استخدم تشتعبي خابكرم مصروفي من الجامعة بدأت كفين حتى كو مبلغ كي عندك بديسوجي استخدم يعني حتى تشتي بتعبي خابكر بیان 8 سالی کجاروکی آخوا گرینگی دده رنگان اف بو 3 سال دست به کورسن شواکاری کریه و دمک کندا فیری همو جورین و بویه كده حزرو باستديان ده من دست فكر لتشان ده هنا باقي خدو تقريبا بس لطابلوية من حطنها هنا وجي يعني متنوعا جي رصاص هي باستيل هي فحم هي وزيتي هي از حطنها قشت ما مرحلتها لزيتية وحطنها از هن يعني بردوام دكما جبر روشا آبوری و زحمتی پیدا کرنا آلاوین شواکاریه بیان نچاره تن دنوانده چاند و هنر باقی خودو دا کار بکه و تانها زیادتری 20 تابلو چه کرنه و بوان دسته پیشنگاه ها دا بشدار بویه. آستانگی پر ام دیبینن مثلا اسکنها معرضه که خود تن خاص را بکما از نکنم یعنی پر مبلغی که پر مازند خوازه انو کو از بتانه بکم و هم جید ام آستانگی دا اولی غریده دیبینن یعنی کوبانی درک انو از نکم که دا بغرادی کامل ببینم و عدی هانه کو اسکیپی معرضه که مازند شکما دمكو ام غريد وسنن جباشور ام يكدو بدو وسنن يكدو باش حاله بجشام انه عدي اوني جران جماعه دي جران را ام عدي جدار بدو وسنن فيكدو بانه ري قرتي ري تنيا فدمكو ام كي معرض كتشكنا ام بير اوستانجان دي بنن حطكو قراد عدد كيما بیان لکلک و بحره مجولی خواندنا پیرتوکانه حول ده کوچیروکان بنفسینه و هیوی دکه کرو شورات و باش ببه و کانه به ده پاشاروژه ده خودی تابلوین بالکش به
و پیشنگان لولات جیهان لدار بخه. جبو دنگ امریکا، رضوان بیزار، کوبانی. نویسکار عباس اسماعیل د ناوا نویسکارên Kurdên Sûriyê wekû yek ji kevîntirîn nivîskar tê nasîn. Wî tanha 37 berhemên wêjeyî û çandî di warê folklor û zimanê Kurdî da nivîsandine. Pemnêrê me Zana Umer serdana wî kir û ev raport amade kir. Nivîskar Abbas İsmail di nava nivîskarên Kurdên Sûriyê de weke yek ji kevîntirîn nivîskaran tên nirxandin. Hevdîtina wî ya bi Profesorê Kurd Celîlê Celîl re di sala 1980 û di duan de bandoreke mezin li ser jiyana wî ya nivîsê dike. Abbas İsmail ji wê salê û şûn de berhemên xwe bi zimanê Kurdî dinivîsîne. Min destpêkê bi Arabî dinivîsand, bi zimanê Arabî dinivîsand heya 1982 Profesor ji Ermînya hat navî Profesor Celîlê Celîl bû. هات میوانê bû min gelek alîkarî pêr dikir û Cabir Celîlê Celîl birgo ji vir û hat divê tib Kurdî binivîse. Wayê tu zanim Kurdî bixwîne û binivîse. Me dest pê kir sala 82 vir de me dest pê kir Kurdî dinivîsim. Abbas İsmail di sala 1938 de li gundê Sadan ya girêdayî Qamişlo ji dayîk bûye. Jiyana xwe li Qamişlo li gel cegerxwîn û navdarên Kurd yên wê serdemê derbas kiriye. Ew yek ji dîroknasên hevdem e. Pir nêzîkî cihû û xristiyanên Qamişloyê bû. Dostaniya Kurdan û cihûwan li Qamişloyê baş tê bîra wî û li ser vê serdemê nivîsandiye. Heya tirbê cihû ew stêrka şeş kurt ew li tirbê wa abê talî ev qaçaxçı mermayan dizîn xwarin birin zatin. Gundê Sadayê wa bû, gundê Kodoyê wa bû, ew jî nêzîkî Sadayê û gundê kilomîtr Qamişloyê tirbê wa jî lêde cer divê ewêca. Ew jî gundê cihû bû. Bilî wê gundekî wayê dijî hebû nabî nayê bîra me. Yani 4-5 gundê wa li gundewarê Qamişlo hebûn. Bi milkanî gundê wa bûn. Abbas İsmail heya niha 37 berhemên wêjeyî û çandî duwarê folklor û zimanê Kurdî de nivîsandine. Nivîskarê navdar Abbas İsmail di 86 saliya xwe de ye û hîn jî xwedîkarînê nivîsandinê ye. Hêviya wî ji nifşê nû yê nivîskaran got xwemxurê ziman û wêjeya Kurdî bin. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo. Pirtûka yekema mem alan ku bi zimanê Danîmarkî û Kurdiyê hatiye nivîsandin di van demê dawî de derket. Pirtûka bi navê Bihişta Genî çîroka navdara mem û zînê vethewîn e. Nivîskar alan ku berî 33 salan ji Silêmaniya Herêma Kurdistanê koçî Danîmarkayê kiriye, dibêje ku ew dixwaze edebiyata Kurdî bi Danîmarkiyan bide naskirin. Pemnêrê me Arif Aslan ku li ji wanê pemnêrê me û serdanekî çûbû Kopenhagena Danîmarkayê ev raport amade kir. Mem alan ku beriya 33 salan ji Silêmaniyê koçî Danîmarkayê kiribû, pirtûka wî ya ewliya bi zimanê Danîmarkî û Kurdî derket. Pirtûka alan ya bi navê Bihişta Genî wek çavkanî çîroka mem û zîna filozofê navdarê Kurd Ehmedê Xanê hildaye dest û şewazê berê û nûjen aniye cem hev. Pirtûk romaneke ser rewşame Kurdistanê
دیروک جی تدایا و روژا ایرو جی تدایا او تشتی سر کرده هاتیه من تخواز وی پرتوکه دا افنی بدم نشان جا اوروپی را که بزانه بن دیروک مجی مزنا زمان مجی پر دولمنده چند مجی پر زنگینه آلان دبیجه کو اوروپی زیدتر کردان به روشن خراب ایش و کنکوژیا دزانن لیوی خواستی به وی پرتوکی به تایبت ادبیاتا مزنا کردان جی بدناسین از خوازم ریک رومانه که اف چاندا کرده هنر کرده ام جی وقت نتوک دنیا دا ام کارین رول مازن بلیزن ما کریه جی بری دیرا کما جی مازنه لی مخابن نهات نویساندن اف پرتوک دبا ریک جبو اوروپی کو مناس بکن او ادعا دکه کو اوینا وان ادبیاتا وان و به تایبت جی مموزین جی رومئو و جولیت مزنتره نه تنه اوینا اما زمان پیرایه زمان کردی پیرایه دیروک کردی پیرایه اما دیروک همه اما خواست از نشان دم دیروک همه پرمازنه ماموزین ج رومئو جولیت شکسپیر ماسترا از خوازم نشان اوروپی بدم زمان ما دیروک ما اوینا ما پرمازنه او جی بدن ناس کرن آلان دزانین کو به وی پرتوکی جارا یکی به زمان دانمارکی و کردی به هفر هاتیه نویساندن به وی تایبتمندی و وی خواستی کو جه اوروپیه را بده نشاندان کو زمان کردی پیشکتیه او دانمارکی جی مراغ دکن که زمان کردی چوه نزانن او دبین هنگ وکی عربان دنویسنن وکی فارسا دنویسنن وکی ترکا دنویسنن نا زمان ما زمانه که هند اوروپیه پر دولمنده وکی هنه فیلسوفی یک فیلسوفی المانی جی هیا دبیجه زمان کردی دایک زمان گشت جیهانه آلان کو لدانمارکای پیشنگی ها هجمارک میریجان فیلم کردی کریه و د پارلمانتو دانمارکای داناسینا کنکوژین سر کردان ین وکی حلبچه و درسیم کریه و جارجی دخوازه و جا کردی بدناسین. ام دو بجن پیروز به هیویدارم او پرتویک جالیه دانمارکیا و وره خواندن وره زانین. عارف اسلان دنگ امریکا کوپنهاگ. بله بینر هجاب به راپورته ام دگهن داویا هفترنگ یا و جاره تا جاره کدن از صالح دمیجرو و هفکار من لکنترول سلاورزان جوارا دشینن تا جاره کدن بمینن دناف خیر و خوشیه ده.